ከቦ የሚከላከላቸውን ኃይል ማጥቃትና መደምሰስ ስለነበረ እነዚህን አጥቅተን ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል። ትናንትና ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ከሲቹዌሽን ሩም ውስጥ አብይ አዲና ሀገረ ሰላም መካከል የነበረው መተረማመስ ስናይን ያደር ነው። ላይቭ ነው የምናየው የጥራት እንቅስቃሴ። ማታ አላጠቃናቸውም፣ ምክንያቱም በሽሽት ውስጥ ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውን ይዘው ሄደዋል። አፎምን ግብሮምን ዘይሳኔ ዓደይና በልካዶ ህዝቢ ጓኔ እሉኽዳ ነይሩ ተኸደነ ንዓናኒ ምድሃል ተኸሸነ ይበል ስልቲ መንገዲ ዓፂኻ ትግራዋይ ስራሕ ብኸብዱ ክዳነ ፀገም ንሰግር ሓመድ ልሒስና ዘዘይትደንን ክሳድ መን ይዘድንና فغراي قدين حقي يقزأنا شرحن شطاران أوزن حلنا دحري تعاتيهم المخرلو رحيو خيدهم مسلم هلو تاريخ تمالي زي ذكرو باچق زيرلنا باچق زي ጨርሰና ህገ መንግስቱ ሰዋጠቃን በ3 ዓመት ሳይሆን በ3 ሳምንት ጨረሱ። نزاربو مينا للتقزيق نزاربو مينا فتكنو مينا ኢፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። عديت مسكر الليل زي حنيفو تقراي الغنميت نسقومي حلوف ديكا مليسو يدقم عدي دقات لملمي شالا مالا دقم نو يدقم كم كميدنا قرمنا هاي اب مسمرنا شت معنتنا اب مسمر شخر بتال وياله سفرتيون عد النجاش لاي اندبرحت باي عدق ازيان قداموت اندنخنا ايتورا زينا ኢትዮጵያ ስትግራይ